Zdravo svima, dobrodošli u moj još jedan novi video. Danas za vas spremam riblje filete. Pa ostanite u nastavku da vidite kako ja to pravim. Za pripremu ribljih fileta bit će nam potrebno, ovdje imamo znači riblji filete, 4 velika komada. Bit će nam potrebno ružmarin, limun, maslinovo ulje, kukuruzno brašno i začini, od začina sol, papar, vegeta i crvena paprika. Kao prvo ovdje sam odledila znači ove riblje filete. Naravno posušila sam ih, ali evo još ćemo malo utapkati sa ovim ubrusom da vidimo da li je išta ostalo. Još jednom. Ok. To je spremno da se radi. Prvo što ćemo uraditi jeste na jedan tanjir staviti nekolike kašike kukuruznog brašna, palente. Evo ja ću sad 4 kašike palente i ove sve začine. To ćemo izmiješati ovako. Ovdje ćemo pripremiti znači vatrostalnu zdjelu koju ćemo prvo nauljiti s maslinovim uljem. Ovako sa svih strana. Uljiti. A onda ćemo ribe uvaljati u ovom. Dok gledate ovaj video, željela bi napomenuti, vi novi koji se još niste pretplatili, pretplatite se, za vas je to besplatno, a meni mnogo znači. Znači postoji dosta načina koje sam pravila filete, ali evo jedan od ovih načina ja ću vam sad pokazati. Ovako. I ovaj još jedan. Ovako. Kada smo ovo sad ovako pripremili, sad pravimo marinadu. Ovo ćemo ostaviti ovdje po strani. Uzet ćemo jednu zdjelcu. Ovdje ćemo sipati maslinovo ulje. Vi možete i obično, ali ovako ja koristim ponekad za ribu maslinovo. Znači maslinovo. Ovdje imamo 2 čehne bijelog luka. Ovako. Stavimo još jednu.
u ovo dodamo još limunovog soka. Tako. I naravno peršun. Evo ovako savjet za mnoge mlade kuharice koje tek počinju. Peršun možete kupiti u radnjama ili ako imate domaći, znači nemojte ga sušiti, bolje vam je iskrškajte ovako, zaledite i uvijek ćete imati kao frišak, znači da ste ubrali iz bašče kad dodate, toliko je frišak i toliko mirisa ima, ja vam ne mogu nikako opisati. Evo, mnoge žene možda i ovako rade, to je moj način, pa ako niste dosad, probajte. Ništa, ovdje ubacamo znači još peršuna. Mislim da će biti dovoljno. Sve po vašoj želji, vi ne morate koju god količinu želite, zavisi koliko ima ribe, zavisi koliko volite i bijelog luka, koliko volite i peršun i sve ostalo. Tako. Pola ovoga ćemo znači po ribi staviti ovako. Ako i potrošimo, nema veze, ponovo ćemo napraviti. A ovo ostalo ćemo ostaviti za krompir salatu, koju ćemo naravno praviti dok se ovo peče. Ovdje imamo još znači ruzmarin. Ovo je moj domaći ruzmarin koji sam ubrala iz bašče, divan, super, ovako za mnoga jela s mesom, a i za ribu. Stavit ćemo ovdje na 2 dijela, ovako, i kriške limuna. To će nam biti dovoljno. Evo ovako. Evo kao što vidite, ovako smo pripremili. Sada ćemo ovo prekriti folijom i peći ćemo nekih pola sata sa folijom, a poslije ćemo otkriti foliju i ostaviti da se malo zapeče nekih 15 minuta. Evo kao što sam rekla, ovo ćemo prekriti folijom. Foliju ćemo samo malo ovako probušiti negdje da može izlaziti para. A onda ćemo kasnije kad skinemo malo zapeći samo da dobije riba boju. Ovo ide znači sad na pečenje. Evo ovako ovdje imamo krompir koji sam ja već ogulila. U ovoj šerpi ćemo ga kuhati. Kuhat ćemo ga tako da ne bude skroz kuhan, nego onako da ga možemo kasnije rezati. Kao prvo samo ću ga ovako prepoloviti da mi se brže skuha. Svakako ću ga moći kasnije rezati na kriške. Dodat ćemo još vode. Znači ovdje sam stavila litar vode, 4 malo krupnija krompira i sad ide da se kuha. Evo ovako, dok nam se riba peče, mi ćemo uraditi, znači napraviti krompir salatu. Ovdje imamo već skuhani krompir i ohlađen, tako da ćemo ga sad kriškati i sastaviti sa ovim ostalim sastojcima. Kriškat ćemo ga ovako na ove ploške.
Svaki ovaj dio ćemo ovako razdvojiti. Ovo je idealan ručak za ovakove ljetne vrele dane. I mnogo je lagan i ko je na procesu mršavljenja isto tako. Ali mi što kuhamo razna jela i kolače, to je malo nemoguće da možemo baš tako izbalansirati sve. Kad smo to dodali, ovdje ćemo dodati onu smjesu sa bijelim lukom, maslinovim uljem i peršunom. Pošto nam je ovdje još potrebno maslinovog ulja i peršuna, dodat ćemo još. Ja mnogo volim peršun u svim jelima. Tako. I još maslinovog ulja. Ovo ćemo još samo malo posoliti i pobiberiti. Kao što sam rekla, ovo ćemo malo posoliti i pobiberiti. A onda izmiješati. Naša salatica je gotova, još samo čekamo ribu. Evo kao što vidite, naši fileti su gotovi. I ovdje je salatica. Sad ćemo samo servirati. Dragi moji, jelo je gotovo. Pogledajte vi ovu ribu. Pogledajte kako je to divno. A u ukusu da vam ne pričam. Znači, riba u kombinaciji sa ovom salatom fenomenalna je.